Prabhu Jisu nyutum te joto ko jo pray leka sanam hor kita me isoi boyha ko Kristen hor ko joto hor ko mena je serma disam do serma raj do adi moja adi perfect gya ar onde to raska mina suluk mina asanti mina menkan judi ona serigi kan to mitten question mitten kukulir kabok kana je judi onde ina moj gi khai noa dharti khon judi sirmare judi noa dharti khon ina moj gi khan ina bhage gi khan tobe am do node chem chika ka sadharan katha kana je joto hora mon re hui dare ako kuli mina hui dare je okoy masi hor bang kan ku ona ho tihin je okoy isoi hor ko rode kan Kristen masiren hor ko rode kan je sirma disam babot ko gal mara kan se unku amo mitten noa kuli rakap hui dare yo tobe tihin dela noa kukli ria rod word abu bon nyame kana bible re meta abu kana je am do node chem chika kana jodi sirmare moj gi khai sirmare ina bhage jaga kan khai tobe noa dharti re am do chem chika kana am ho chala me node do che bakra minama sama noa kukli hijuk kana je am do Ishwar baba do che abu do hiding ke bana che am do bagi itwa me bai dile me se hiding keda ona purpose to che karona te am do node do chem chika kana cem kami kena serma tigi celak me ona joto hora kukuli hui dare se noa kukuli ajom te hui dare am confuse re minama men ka ti noa ria am rod word nyam noa ria biten ansarem nyam lagi do kana ar serma do ce kana final reward kana anwa dharti do miten mission field kana amen ce kana mission field kana adela noa bible ria kali khoi bon nyala Bible rea scripture bon nyala je foundation noa rea che emenda dela bun padhawa Filipi ko lagi chithi ar ona rea dhati re mina bona kita je Ishwar baba miten purpose mena mone jonga mena aj auri oho bun dhabite noa dhati re tahen lagi unia che mena mone jonga mena pahil kali rea 21 khon 21 khon 24 kali debe bon padhawa in padhawa nyam ente in lagi jiwe tahen do masigi ar guju do Praho menkan hormore jiwet in tahente nuagi inya kami ria jo huyuk khan ende khan okata jon bachao ke bain badaya nuwa kin barya talarin cirit akana udau seno ar masih tului tahen sana idinya ente onado arte bagia enreho hormoring tahe akan tahendo ape legit arte jarur dia amen adi pustaw node apostol Paul mene kana janwa puti oleh kan okoi Filipi manderen ku legit je uni menda uni ho sanai de kana je Prabhu Jisu Mesih tulik tahen uni songai te jala menkan uni menda je in judi noa dharti re hormoring tahen te judi apya bhage huyuk khai judi bhage huyuk kan khai tobe noa dharti re tahen jarur tinya un dhabit te tin dhabit te mene kana in tahen te judi nonde ape ko bhage huyuk kan khai in masih te in chala ona ma adi bhage kan ge men khai arho judi ate oka do Ishwar baba kami noa dharti re oka purpose lagi oka Ishwar baba mone jonga noa dharti re uni kami em kaute ona ko kami lagi judi miten bhage huyuk kan khai tobe ate gi mendai ate gi noa chikawa bhagea dularia bihar misraku ar ona yetigi noa dharti re abu che mana bena bana tela aro lase bon nyel dia tinre abu bon padhaw da Johon bhage sombat 17 ria 15 kali bon padhaw da dela bon padhaw ti khonem idi kwa men te do bain kokoi kana bij kom jemon bari khonem rukhya dohoku amen Prabhu Jisu Mesih ko jong kana noa okado aj chala lahare okoi do aj ren panjaku aj ren cilaku lagi de koe kan Ishwar bate je uni menda in bain koe kan angku lagi je noa je am idi komen kate menkan jemon noa dharti re ungku bancau arphia gem do un habite tin dabi Ishwar baba mane jonga se unia ho bang hijuk kana un dabite ona ayat tigi miten purpose guna tigi noa dharti re am se masiren ku se abu ko mena bana haleluya pahil kata tanwa kana heaven is our destiny not our current assignment sirma raj do
abuak akhiri destination kana, abuak mucet journey kan tabona onde da. Nua do nua dhati re menak bon abuak ado current assignment do bang kan tabona. Tin re abo johan sodor 21 rea 4 kali re bon padhaw da, dela bon padhaw. Ar Ishwar aje unku tuluj tahena ar unkwa met khon sanam met da jot takwa ar moron ar do bang tahena ar hirdani ho bang ar rajom ho bang ar hasu ho ar do bang tahena ente pahila kodo parong jalawena. Haleluya. Dularia buha ar misraku node ina regi abu nyilaya bana je mid kukuli rakabok kana jadi sirma raj ina moj gi khai am do cida node menaw node che menek kana je sirma re do bando rajom mena ar bando homor halang mena ar bando harun mena ar kosto mena onde do reske as suluk as sanama ge mojia perfect ge. Example je student do jahan hostel re padhakan se school re padhakan uni gidra do se uni student do aya ora ina moj gya ona ayat do noa school do bai bagia kana je bai bagia kana je inya ora moj gya noa school khoi do no hostel khoi do inya ora moj gya ona ayat do bai bagia kana menkan uni assignment menak tia uni ona kami menak tia uni mission menak tia ona kami aya school ari complete debi ona kaya assignment nyam ka ona ari complete debi ora do bai ro ora moj gya ora bhagi gya school khoi barti bhagi gya onde menkai enho aya pata mission field mena okata aya assignment mena ona ari pro debi aya ona school do bai bagia kana ठीक उनका गे सरमाराज अड़ी मज गया अड़ी भगे गया मेनखान okata do ama assignment mena oka do masiren kwa joto biswasi kwa okata do miten assignment mena oka do miten mission mena Ishwar baba mane jonga purpose mena noa tire un dhabite Ishwar baba am noa tire doye me atin re somai hijua un re Ishwar baba do ame kul me ar ona yete gi confuse hoyo bang jerora je noa kukuli hoi dare ai ma hora hoi dare aje noa tire chem chika kana boya onwa kanona tire noa tire do abu mena bana. Praise the Lord. Dusara point to noa kanja noa tire ona ayat gi mena bana ona ayat gi noa tire mena bana jemon Ishwar baba abon kami तीन मार्क बाके संबाद 16 रे 15 के लेवन पढ़ादा उनरे उंडे प्रभु यीशु मसीह मेने कना जे चला पे गोटा धरती ते आर भागे संबाद चिकाय पे प्रचार पे तो ओनवा लगी के ईश्वर बाबा यीशु मसीह मिटेन मिशन एम का जेमन नवा धरती रे अबो भागे संबाद बन प्रचार तिरे अबो मथाय भागे संबाद रे अबन पढ़ादा ओना रे 5 रे 14 खन 16 कली धबी बन पढ़ाल का उंडे मेंदा आपे दो धरती रे चिली कना पे मार्शल को कना पे और धरती रे ओका न्यूट रे ओंडे चिकाय पे मार्शल पे दुलड़िया और बिहार मिश्रा को ईश्वर बाबा दो तिहिनवा धरती रे ओना यत गे दहो का बना जेमन उनिया बन कमी से उनिया और नवा न्यूट धरती रे मर्सीरेन को मिटे बन मार्शल बन चिका दरे बांबेर दाय बन और नवा दो सनाम विश्वासी को मिटेन असाइनमेंट कना नवा दो मिटेन अबवा नवा धरती दो मिटेन अबवा मिशन फील्ड कान तो बना anwa do isroba em ka tisara point do nwa kan ya nwa dharti re ona ayat gi am menama ona ayat gi in menanya ona ayat gi mena bana je nwa dharti re jaman abu bon chika ajo saprao ajo bon nonde gi abu sanama chit jerut to bana unia hukum ku nonde gi am sanat oyot tama nonde gi unia hukum bataw ku chit jerut tama nonde gi am perfect hoyo jerut tama tobe ene am sirmare lagi sirmare belok lagi sirma raj te belok lagi am node gi spra jor tantam una kata tanwa kana je jotto biswasi kwa ke jotto masih ren buha misraku se ar koi Ishwar baba buku badai kade sanam hora gi che mena expiry date mena jotto hora gi miten muche din mena to mena ar unre jotto hor gi chika jora chala jor to mena tobe tin miten tin tobe ama jon am ongka kimame oka do miten sirma raj re belok lek man hor huyuk ria huyuk umkan miten ama jion tika yor tama kimayo ma oka sumai menyamka ona okte menyamka ona alam beston ona alam nastoi tama dinam hila miten purpose puli life amwa thatire juwe do yor tama oka lagi do Ishwar baba noa thatire ame kul ka me noa thatire ame dho ka me tin re Ishwar baba sumai hijua tin re Ishwar baba time hijua unre ame kohoma haku ona ayat gi noa dharti re abu chika buna
mena bana ar noa ria ror ting in emok kana onage Bible ko emon nyel kita je am do noa dhatti re che em chikaida noa karana tige noa awa purpose noa mon Ishwar bawa okata plan purpose mena ona lagi ge abo noa dhatti re bujuat mena ona ieu tige abo ini noa dhatti re abo do bena mana tin re semua hijua onde Ishwar bawa do sanam ko abo chika bana oh alupe hiring tabun noa channel noa Santali Bible padhao channel apo subscribe tabun pe ar like tabun pe ar share ar comment tabun pe ar jemon tin re nawa video in uploada ar noa Bible rea katha ko chid lagi jemon ape te joto ko lahare notification hijo ar abo atming jon re ar noa Bible rea chid are abo bon lahada ape pe abo bon lahada re ar bon chid are Ishwar God bless you all. Amen.